Mana şındık var eken. Бар екен. Hakikat var eken. Бар екен. Mına жануарлардын арасында мына биз койлорго жогорку сотко төраға болуп мына мен шайландым. Құттықтайм, Рахмат, төраға, құттықтайм. Сіз төраға болып шайландыңыз, ошол менен бирдикте сизди жардамчыңыз болуп шайланышыңыз менен мен да құттықтайм. Улата бериңиз. Мына бизди төраға кылып шайлады. Шайлады. Токойдогу жануарлардын эми биз карайбыз, уктуңбу? Биз карайбыз. Чындыкты чындыктай айтайбыз. Чындыктай айтышыбыз керек. Акты ак дейбиз. Акты ак дейбиз. Караны кара дейбиз. Кара дейбиз. Ошондой иштеш керек. Ошондой иштеш керек. Мына мисал үчүн, муну кандай свет? Жазуусу бар свет. Жазуусу бар да? Өзү негизи кандай свет? Өзү акта. Ак, көрдүңбү? Ак. Акты ак деп атасың. Ак. Молодец. Ошондой иштеш керек. Ооба. Мына кандай свет? Ак. Акта. Ушундай иштейли. Эми мына Токойдо деле бүгүн биздин биринчи иш күнүбүз. Биринчи иш күнүбүз, жолдоштор. Эми арыздар деле көбөйүп калса керек. Ой, арыздар аябай көбөйүптүр, жолдоштор. Аха. Мына суроогу бүтөйүн деген арыздар дагы бар. Суроошуна бүгүн карап бүтөрүп койбосок болбой турматтуу турага. Эми арыздар боюнча сизди тааныштырып кете турган болсом, бүгүнкү процессибизде эң биринчи болуп карганын доо арызын көрүп койбосок болбойт. Карганын доо арызын көрөбүз. Так. Түлкүнүн үстүнөн жазыптыр да. Түлкүнүн үстүнөн карга жазган. Так, эмне болуптур өзү? Ушу карганын жазышы боюнча карганын оозундагы быштакты түлкү алып жеп койгонмуш да. Ошону көрүп койбосок болбойт. Кичине бир мындай карга ойлонуп жазса болмок экен. Неге? Карга асманда болсо, Так. түлкү жерде болсо, ал оозундагы быштакты кантип алып жеп коет? Эми жолдоштор ага, сиз түлкүнү жакшы билесиз да. Ал учуна чыккан аферист да. Ал жеп койсо жеп коет ал. Түлкү анча деле аферист эмес, Алдайт, ал жеп койгон болушу да мүмкүн. Дагы өзүн жебегенине сүйүнүш керек. Түлкү алданат. Алдайт. Бирок алданбайт. Ал жизнь алданбайт ал. Алданыптыр. Качан алданыптыр? Алданганда дагы жанагы чөчөгө алданыптыр. Мына өзүбүздүн көкүрөк күчүк жөжөгөбү? Эмне болуп алданыптыр? Түлкү чөчөнү кармалыптыр бир күнү. Так. Анан жегиси келген окшойт да. Мен сени жейм десе, чөчө түлкү мени жеп эмне кыласың? Андан көрө үйгө барбайсыңбы, үйдө апамы жебейсиңби дептир. Анан? Апам аябай семирип, майга толуп калды. Так. Апамы же десе түлкү ойлонуп туура апасыны жейин. Буга тоймок белем. Деп үйүнө ээрчитип барыптыр. Барганда чөчөнү билесиңер, сеткада жашайт. Мунондой тешиктен кирип кетип калыптыр чөчө. Түлкү чөчөгө карап, чакырбайсыңбы чөчө апаңы десе, чөчө түлкүгө карап, ой түлкү, мен деген инка баатыр чөчөмүн дейтмиш. Жетим чөчө. Жетим экен да. Так, түлкүнү келген да түлкү. Түлкү келген, чакыртканбыз. Чакыр түлкү. Чакырайынбы? Чакыр. Түлкүнү киргизип койгула. Жолдоштор ага. Кечиресиз. Мени чакырган экенсиздер го? Ооба, эме сизди эмнеге чакырганыбызды билесиз да? Жок, билбейм да. Сиздин үстүңүздөн арыз түшкөн да. Менин үстүмдөнбү? Ким? Карга жазган. Карга? Ошо карганын айтуусу боюнча сиз карганын оозундагы быштакты алып жеп койгон эмессиз. Менби? Жөнчү? Каргада кайдагы быштак? Эле. Каргада болсо болот да быштак. Жеп койгон болушу да мүмкүн. Жок, мен деле айттым. Ой, кантип жесиң дедим айланайын. Билиш керек да билейин. Жок, кантип жеген
Uşuma. Jegen be. Uşumay kuş mu ne diyeceksin Törağa? Ayttım o jegen emes dep. O da. Ay, Oy. deme çarçasаңыздар жүрбөстөр эс алып келейли. Жүрбөйсүздөр эмес, жүрбөйсүзбү деп маңалайсың. Siz үйгө бара бериңиз. Мен ишиңизди өзүм бүтүрүп коем. Aha, makul. Номериңизди айтып коесузбу? 0770 17 16 17. Kimdi kim jegen bilbeyim go, bирок түлкү экөөбүз жеп кетти да. Жеп кеткен эчтеме эмес, жолдош Төраға. Жедирип кетти. Не түлкү башыңан сыласа тырышып калдың го? Агып түшүп калбайын дедим да. Так, Кийинки. Эми жолдош Төраға, кийинки арыздар боюнча өтөйлү. Эми жолдош Төраға, кийинки арыздарды көрө турган болсок, муну серьезный карап койбосок болбойт. Так. Не дегенде, бул серьезный киши. Серьезно карайбыз. Серьезный караш керек. Бул серьезно карайбыз. Серьезно отур. Текенин үстүнөн түшкөн арыздарды. Кадимкиле текеби? О, кадимкидей эле текенин үстүнөн түшкөн арыз. Серьезно карайлы. Болду, серьезный. Серьезно отур. Серьезно отурам, болду. Текени камап койгонсуңар да. Жок, камабадык. Камап койбойсуңар ба, не? Ал качып кетип калса ким кармап келет аны? Ой, жолдош Төраға, айтты го, мен качпайм эч жака. Мен эркекмин. Эч жака качпайм деди эле. Теке эркек экен деп камабадык да, кой аке. Кочкор аке. Не алды, козуке? Чакыр текени. Чакыраймы? Текени киргизип койгула. Саламатсыздар. Міне олар мынау үшіп атау. Жана Birine тырышып giysip аттылар. koysan üstüne. Отур, Отур. Мен туруп тура отурайм ба? Ya bu ömrü çöp çeken koy emez ko bu. Протоколдор чачылып кетти. Жолдош Төраға, экөөбүз мына орун алмашып албайлыбы? Mındağına siz oturuverin. Sen orun almaşkan su özgür ötüp otkun. Men öyle ötüp olayın arcaka. O şaka ötüp ettin. Törgö. Серьезно отурабыз өдүк беле. Серьезно отурам го. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Tokoyda sot kızmatı bizden koylarga karap kaltır degenden uğa suyunup kaldı mı la nakanesta koylarından baş diye başlayan eken de. Hem Kuday'a şükür. Lölüden çoğunsa çatırın çoğut bol birinciyle meni çakıp sonra o sotkom ne oldu? Эми сизди эмнеге чакырганыбызды өзүңүз жакшы билсеңиз керек. Joyim жақсы bilmetken айтып koyarın. Анда мындай. Анда биринчи арыз боюнча сүйлөшөйлү. Жолдош Текенин үстүнөн биринчи Мияса комбинат боюнча арыз түшкөн да. Мияса комбинат боюнча. Сиз мындан көп жыл мурун Токмоктогу эт комбинатта иштегенсиз да. İştegem? İştegенсиз. İştegem. Ал жерге эмне болуп барып калгансыз, ошол жөнүндө кененирээк түшүндүрсөңүз. Мындай да жолдоштор ага. Мен мурда эт комбинатка чейин Так. жайлоодо эле жүргөм. Жайлоодо эле артыман койлорду эрчитип алып силерге окшогон койлорду. Канча кой? Эми билбейм, артында бир 100дөн ашыгыраак, 150дөн азыраак. Кой эрчичи болчу аркаман.
Hem Libo'yla jerde tekesiz baspaysın da bilem de başına jetpeydi nari ver baskan gözü gördün. Anan oşol jaylada жүрgөн жеринен meni et kombinatına alып gelişti. Так. Jumuşka. Aha. Ayırda jumuş kıldım ben. Oşol et kombinatga koylardı alıp kelet eken. Aha. Ya bu koyun bir kökmeye mal bolatur vay bir. Şu koy aylanpaş boldur, sen tangalam şu. Men uşu vaka gelip uydun je, жылкынын je, echkinin aylanpaş bolgonu görülekmi. Tolku koy aylanpaş bolat eken de kökmeye bolat eken. Ana şol koylardı janağı Mesa kombinat kaydap keldir soya turgan жерге girgiserdi. Aha. Yo aylanpaş bolsa dagı koy kanın jытын bilip kalıp girбейт eken da. Anan kakçıda özüm men kızmatımı atqaratilem. Koylardan altına çötülem dağı eriştip giretilem. Et kombinatının içine. Et kombinat. Arkaman erişip giretile. Alar erişip girgende men narjaklı bir teşik var şuradan naraka çıkıp geçip oçum. Koylar o şerde kalatile. Ne oldur? Ya. Hem ne oldu? Hem ne oldu? Baykuş koçkor çoğutalar. Hem ne oldur? Siz oşol teşikten sekirip çıkıp ketkeningizde bizden koylardı oşol jerde tokko taktırıp öldürçükende. Tok kurdurup öldürücü. Boldum kaynat kılgılem. Panda oy neme? Koyçulukta koyçuluk. Alardı tok kurdurup öldürüşü eken. Ha men oylaytılem da alardı alıp kalıp putu kolun baylap kıvlanı karatıp Allah'ın yoluna dep kurç bıçak menen sonun kılıp muzdayt bolmuş gerek de oylagam da. Çok. Tok kotarttırıp öldürüşü eken ha. Hani kim ayttı? Ayttık o. Kim? Ayttık ötkönde. Hem kim aytkan aytıp koy da geçmeyildik aytıp koysam. Ayttık o siz de bilseniz gerek. Hem eko seneköz mıhtıya kapındayıp menen Ayttı. hem seneköz spiker menen deputat emes bizde tora o. Ayttı. Ploşette ayttı aytkanda Sen da. aytçı kim eken? Mıhtıya kapındayıp menen çını ayakını uçuk okşap. Aytыңыз siz hem ekoz süйлöşkön bizde. Aytыңыз hem ekoz süylöşkön bizde degide hem ekoz bir yerde deputat emes bizde. Ayttı. Bayram günü ayttı aytkanda dağı. Hayırda ayttı? Bayram günü ploşette. Eldin bağırıyla uhtun mı siler dağı? Bunu? Ya uqqan bolsaňar aytpaýsaňar sizlerden şu koylar okşap. Da oturuver. Anam ne de ayttı? Ayttı oşonda. Koylar tekeni yerçive ayttı ayttı. Yerçiveseňer yerçivegile. Yerçive. Sizler kaçanlı özü aldınça basıp otturduňar öyle. Men jok bir yerden jardan uçup ölösün benim aylanpaş bolup. Yerçiveyiz. Özüňer bilgiler. Ekinci arız boyunca. Yerçiveseňer yerçivegile men de tınçırak söylem. Ekinci arız boyunca kayırla turan bolsak, maradyorstow boyunca. Oh, maradörlük boyunca. Siz oşol et kombinatda işte otkanыңızda oşol jerde bir çoğun saray var eken. O çoğun Aksaray ele. Aksaray. He, sizlerin ata babalarıňar da oşol saraydan yer çitip çıkçelem da men. Ay mına. Kakar oşol saraydan çıkçı bolsa koylar. Oşol saraydın canında bir çoğun çöp jıyılıp durgan eken esingizde olsa. O çoğun ıskırda çöp var o. Oşol örttөнгөн eken he? Alcılı caman köp nerse örttөнгөн. Ana. Yaynanan kirpiçten, betondan kuygun, generalni prokuratura örttönüp ketdi otanan çöp kala o yaynanan. Mına oşonu aytıp atam da. İyi. Oşol çöp örttönüp
çöptü öçür albay, arı çurkap, beri çurkap жүрүшсө, siz bolso kuyubögön örttөн элек çöptөрдү мүйүзүңүзгө илип алып аябай ташыган экенсиз, а? Ата, койгон күнөңөр ушул. Mana? Bir ойлонбойсуңар, мен ошол чөптүн бери жака ташып алып коюп болсом, өрттөнүп күйүп жок болот эле да, туурабы? Туура. А мен ошол чөптү бери жака мүйүзүмө илип ташып койгон экем, кара башыңы жегирлегир, кышы менен ошол чөптү жедиңер го. Aynen o narkının kaşek çıkarmayı yedi o. Buna al turalı mende bütün dokumentler turat buna. Protokoller turat. Men dalilsiz söyleyeyim men. Meni teke de koyat. Men erkek men. Ekön okşop koyamaz mı men? Men her bir nersenin dalil menen fakt menen cevap verem. Ana? Oşal anan yeme 3. arız boyunca. Эме 3-чү арыз боюнча койчунун арызы да. Koyçunun arızı. Koyçunun arızı boyunca ne deysiz? Koyçunun arızı boyunca. Ne? Bari oңol boy tikesiңер da siler şu. Hiç oңol boy tikesiңер. Şu koy boyunca kalasın da göңçü. Şu bunu başlık içine işte şu koyçunun ayından kança hırsızçı olduk Murdağı koyçu, bundan murdağı koyçu olsun. Esiңер de mi? Sizde. Şu sileri ottoy durgan, biz ottoy durgan, cahit yerge balasına üy salam dediler. Men narağını ötüp süzüp, berağını ötüp süzüp жүрүп, men getirdim oca koyçunu. Tuğra. Tuğra mı? Tuğra. Al koyçunu getiriverdim ele, bul koyçu gelip durup özüne üy salıp aldı boş yerge. Tuğra. Men oşa mine bolsa dağı şu silerge bizge bolsun dep şöntüp koyçunu getirgem süzüp oturup. Bir de men oylanış gerek buna bet var mı silerde? Turvay bet. Buna bet uyarış gerek buna bet degen Buna bet değil mi? Bet de. Bet. Ey. Ничего себе. Buna bet. Bulardı kara. Buna bizden bugünkü koylardın akıvalı gevetesi şu. Buna koylar. Biz işengen koylar. Bulardı koy dese görse koydun derisin camından karışkırlar turbayı. Çok hemen siz düşünme kaldınız da. Buna karap durasınlar. Mezgil ötet, vakit gelet ko, kimdin loh bolğanı görösüңөр oşonda. Davay, hazırma çıkıda. Siz hemen düşünme kaldınız. Рахмат. Мына ушинтип дагы бир күлкү кечеси өзүнүн соңуна чыкты. Эгерде сиздер мен концерттин башында айткандай, жүрөктөгү көйгөйдү, бийликке айтайын деп айта албай жүргөн ойлорду ушул концерттен чагылдырып көргөн болсоңуздар, анда бул программа өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Келиңиздер дагы бир жолу бүгүнкү баламдын туулган күнү менен деп чыгармачылык ийгиликтерди, узак өмүрдү каалап, bir dürkürgen kol çağıp kutuktap koysak. Tuğulgan kudum benim bana. Bugünkü konser bardığımızga ayavacaktı. En жақсы жери бийликти сындап, саясий сатираларыбызга жакты да. Шигери ийгиликтүү болсун. Кудайым өмүр берсин силерге. Азыркы болуп аткан нерселердин баардыгын көрсөттү. Жакшы, ыраазы болдук. Рахмат.
элдин маанайы дайым ушундай жакшы болсун, мындай концерттер көп болсун. Көп нерсе менен байланыштыр. Жакшы саясатка да, башка жакка да түшүнгөн адамдар баардыгын түшүнсө керек. Тынардын өмүрү узун болсун, элге кызмат кылсын, кыргыздын ушундай уулдары өсө берсин, өнүгө берсин. Биз ошону каалайбыз, баардыгы өмүр узун болсун. Туулган күнү менен куттуктайбыз, узун өмүр. Ушу дагы немеси өнүгө берсин, өнөрү элге кызмат кыла берсин. Биз ушундай жигиттер менен сыймыктанып жүрө берели. Ийгилик сагатынар. Мурунку концерттен азыркы өзгөчөлүгү өтө жакшы болду. Мага эң жакканы ошо сындагандар жакшы болду. Адамга жарыктуу, жакшылыктуу сөздөрдү сүйлөдү. Ушуларга дагы ушундай иштерди жакшылай берсин, иштерине ийгилик боло берсин. Мен ушулардын өмүрүн тилейм. Узак өмүрлүү болсун, ден соолуктары чың болсун, ушундай ийгиликтүү жакшы нерселерди чыгара берсин. Мен ушуну каалайм.